Ka-journey, real talk ha. Ang top 3 engager dili na swerte. Resulta na sa ila hard work. Home na ni nga video kay para nis imo. Daghan mo ingon, swerte ra man na sila. Pero ka-journey, swerte ba gyud or consistent lang? Dari sa atong ka-journey tribe, wala mi magsalig anang swerte. Ang among gi-promote diri kay hard work and consistency. Dili swerte. Remember that. Ang top 3 engager, literal gyud nga hard gyud ang ilang gibuhat. Walay shortcut, walay palusot. Tips nako sa inyo para mo earn og points og ma-top 1 engager ka. Dapat dili lang share, react og comment. Muman gyud kag tan-aw sa video. Kay ka-journey, mao na ang algorithm ni Meta. Kung tan-aw ra kag tunga, murag niingon ka sa system nga okay ra ni. Pero kung humano nimo tan-aw, ang algorithm mo ingon, ay ganahan ni siya ni. Ipakita pa ni nato ang top engager ni comment, ni share, ni show up every day. Walay shortcut, walay excuse. Sa una, murag gamay ratan-awon. Pero ang gamay nga lihok kung kada adlaw buhaton, mahimong dako nga resulta. Jim Rohn said, "Success is the result of a few simple disciplines practiced daily. Consistency beats talent. Consistency beats motivation. Consistency beats luck. Luck is a story we tell ourselves. Discipline is a decision we make daily. What you repeat, you become." Kung swerte pa lang yun ang basihan, tanan ta naghulat ra unta ana. Pero ka-journey, walay waiting room sa success. Ka-journey, diri matest imong hard work og consistency. Dili ni para sa spectators, para ni sa mo action. Comment daily, engage daily, show up bisag walay gana. Comment consistent kung ready ka mo level up. I-share ni sa ka-journey nga sigig tuo sa swerte, pero ready na mo trabaho. Push yourself. Kay kung dili ikaw mo push sa imong kagalingon, kinsa man di ay. O gayo kalimot, pasalamat ta sa Ginoo kay sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who gives me strength. Padayon ta, ka-journey. Kita kits!